kabut. Oke kabut. Ora tengok lagi. Langsung tikus super ampuan aja, langsung rudal. Pengen bobo, pengen kok ning omah, pengen kok pengobatan, pengen mari total, ya kudu bayar bener mboten, Bang. Tapi aja takon pira hargane, Kang. Sing nomor dicukut iki ne, empedune antibodi untuk penebalan tubuh anti masuk angin, empedune. Nomor 3 ben sampean ra rematik asam urat talaboya nyeri cangkir nyeri tur. Aduh, tak paringi ngombe sum-sume. Nek pengen njaluk majuwo. Sing terakhir ben dadi Werkudara Bima Jatukaca. Ah ora percaya, monggo majuwo ning ngarepe kula. Wong lanang sing ning kono naksune kaya macan, tapi tembakane kaya bebek. Maksud boten kula nanjang, Mbak. Maksud dengan nama Allah, Pak. Orang ngerti, orang paham sampai urung pernah kenal sih jenenge Rajane Tangkur, urung pernah krungu. Jadi umpama Tangkur niku napa Mas? Tangkur niku bahasa internasional, Pak. Bahasa Arab menyatakan zakar. Ya sing ngaji pasti ngerti, pengalaman. Tapi kalau bahasa wong Jawa menyatakan ning kono lanangane. Dadi lanangane, Pak. Hah, kuwi. Ya wong aku ngomongnya pengeras, Pak. Orang jual cerita saya enggak mau. Karena Pak, saya cerita semacam niki bila aku gerakan boleh. Ini menyangkut kesehatan, Pak. Cuman kadang-kadang ngomong dikei saya ora gelem. Ono bakul ceritane tuyul ngeke. Bangkok kendok marmuden ada ge. Aku ya ada jamu nih sih, lulus sekolah, lalu Pak Paring Sulawesi. Bilang foto nabi. Bilang foto nabi. Dia juga pati. Dia juga pati. Oh, tamu dulu kan akan ada. Bangkok kok. Terus. Ora apa-apa.